ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kipat riunget na janbat na jengai bat kentup ru kipat riunget jang St. Mary's Church Mawpat Parish Glacium bentar ke jing rublai haga Proseshon Ïukharis kebelalong haga katway trek rempang araja apusau. Haga pormen step las tangi jing liat nyam daka mas bakhoi belapen bentah do Father Michael Marbanyang. Ringkat ke jing senran lang jong Parish Priest of Father Joy Pulikal, baru Assistant Parish Priest of Father Kiropin Hasha. Hadim melekut ke jing Proseshon haka nok pai sengi, haka yimeni ke sakramen bakhoi tam keduan, layalam du Arnes Karmaulong, ubala airu ke jing kerku baru akipat runget ke Glacium bentah haka ni ke sengi. Haka kateng ukpa padukun bermen simbaku. Kajing aye jong try jong iu Jesus Christ. Wat kajing e jong ublay. Lembar kajing aselak jong men simbaku. Kindon ringkat bat pi baron. Ringkat bat piru. Kohen men kuparawe de hau Chris. Menta kasni. Kadai kasni pakabalang kalabo. Pangindadway kerpang. Nakabenta kibapang kibashiton. Namar menta kasni. Kadai kasni buram. Jaka mariatay sakti na lods. Iwanra yaboro kibapang kibashiton. Lahaye ne hakam tane haki hospital. Kito kibadan kiway pat kijajing shiton. Iwan ra khamat ublay barakani kaduan kachapo. Bakin kanya so yaki ringkat bakani kajing kanya kajau Chris. Tuai bakajing ayay jagajing penkhia bakajing penim kajau Chris. Kantu haki barakajing em kajau ki. Bakan wan ra kajing tengen kajing sup bakabor hakajing em kajau ki. Yalum lang rokom kakan hon remet jangkani ka Parish. Menterwai kani kanu kadem. Shisin shisnam. Oblay walum lang yangi, nokod lang yangi hangne. Tungin terwar ya kijim, hakani kijim kenya kajong Chris. Pataka benta kiye kisam baro, jong kani ka Parish baro kaway. Bomesa hakidon no kiba bet bat kiba shida. Tuai ba daga jingai jome. Ilong kita kipa hatiba mesno bha ban shom ban sak. Tukner yak tiba don bo jome ablay tuai kan rat. Halor kane ka Parish. Halor kinong sharai jaga Parish. Ifara joy ba ifara kerofin. Lem bat ki nong yelam hagabalang ki katekes ki ramba balang ki komiti balang bat ki pai bakho joblay to these hello jumki
ya ki jing ai ba ki hot play ki jong ne ki bo wan nu ben sim ba khot Knang ba unyalam ya ki ya jing shidhem ban pen bena ya ka khubor ba bha jo Chris ba ki breu kin ma ya ka bo jing pen im ka chapu ba ka jing pen khia ya ki ba ka ya lam ya ki sha ka jing su ka ba shisha Thou try jong you Jesus Christ u khon jong me u ba im ba ba sin sha ring kat pat me ha ka jing along ka way u men si jong men sim ba khon Ublay junam la junam. Amen. Kuhilmen kuparab hije hau Chris. Man la kasni utrai. But kam tame she sin she snem hakane kasni. Ngia lum lang kerpang kumupa jo ublay hakamat jo. Hakaway kalian Abang yung lum lang kumne, ngisngoto bat kapen ken mau yagi, baka jingya long kaway jongi kaseng nong rim hau Chris. Day mau ubla penyaso yagi, haka jing im jongu, bangila kalalong kikun ki hau kun jongu blay, kikun ting ki jongu blay. Berkomta Abang ia lumrang ni dan kan ia kajing snutur. Bang ia long shihen men shipara how try kaway kayeng kasem. Henry bang ia lumlang hang niru. Haka duai kapirat, haka or kanam, hakmat jauh blay. Ni wan ra yala ka jauh kajing tlop, yala ki jauh kajing dona, yala ki jauh kajing syarem. Ya ka jong kijing jat kijing pay jong kijing long breu ka jong hi. Ni im akap ni ka partai ka badap mat ka basulay ya kijing jar harukam. Ni sya ni don kijing sitong namar kijing pang kijing jia kijong ni kibalai pumcha. Ni don kijing sitong ka bami Nakajing siya niyo ben, nakajing siya ken po, nakajing siya ken tat, hakiway pat ki parabreo. Idon kajing sitam, namar, kadan kamansim, perkat simet, mat kamansim rahatang nakabenta yaladi. Ngimat kajing sitam, kibami nakamansim jo kajing yasyun, kajing yapen, Kajing lang mamla ba kijing le harukam apreng jongi ka pingi penpa de kijing tombor harukam la kitieng ne kikam kijoki Nishashitam namar balay kadon kasensya kajing bishni kajing pihun iway pat Kani ka partai ka boblay ulawan Bankup Ya kani kajing long breu jungi, kenang bunla banwan ra ya kajing penkia. Kajing dua step, ilong uni unong pedim ulawan hapdeng jungi. Tiladang ikwa de shisha, bangin ya lum lang hangne, ha kajing ya long kaway ban try bat kajing ya lum lang para mangi, kum kaway kayeng kasem, kum shihen men shipara. Bakani Kadai kakendon kabadon kam abang ia lumlang bangin penmenta ya kani kajinglan yang Ïukharis kajinglan yang ya kajimaya pasca kajau Chris ni ablong ki breu iway nangi ki bawan ra lam ya kajing penkia bat kajing ma iway pat Mentagas ni lapan kan mau yangi mau jisu lawan bandrung hakani ka partai Kani ka partai ka badap di kijing janja ba kijing shitam harukam Wanwan ra ya kijing pen kia ka jabu kijing pen im ka jabu ba kijing suk ka jabu Ba komta ukhat yangi iway piway ya pi ba yanga Wangiru hakijing ya kendu la hakijong ki yeng kisem hakijing ya kendu ba kijing ya day jong i para breu hakani ka sedap partai ngidon kam ba kita haka ju karukom
komba ujisu ulale. Berkomba ngila pulih haka gospel. Iji kendua jangi kadeban yang lam sya ke jingsuk. Ya ke jingshanya para beriu. Ke jingyai beteng ya ke kam jing penyesuk. Aplen jangi ki beriu ibai pat. Baka ji penyesuk baru belai ukpau ba e pasbun. Ubah ke jing eits bun ke jamu. Ula IT ya kun ba marway. Naka benta jangi. Pan rem yangi. Hendrai ban blom unang pedim unang penkia jangi. Ngayos no na ka gospel menta kasngi. Ya ka jing penkia yo jong ta bopang yang lengkut. Kabakong santam. Kamdai kita ka jing penkia yaw ni unang bopang yang lengkut. Hendrai ya ka rukam kabong Jisu ulale ya ka ni nakabentau ni ubawan dem kerpan hakmajong. Dasisya ngila bedong bahau belai barok ki long ki bala. Berkomta uji sulala ban penkia ayu ni ubri khendak ta ayu. Hendrai shwa ban penkia ya ki jing mong ban ka jing sut ka balawan hakam met ka phar ka joku ka bala pensnew dul sudar ayu. Ban ka bala pelong yu ubla syaktat no nak imlang ka salam. Uhap penkia shwa ya kijik snow, ya ke dolot, ya ke mensim, ke belah syak penmong kampalat ban ya ke do. Uji surah pediang snow bahayu. Kibapang yang lengkut kemudian hok ban wan syajan ki para beri. Uji surah pediang snow bahayu. Ulah keren batu. Bat ulah kendo yuni ubreu, ubla do jingkermen. Ya kamen sim snowland. Ya kamen sim snow tu. Ya ke ei kaba utau bre umat hakata ka klip mat. Uji sula kener ya la kekti. Ula kata ya uni bapang yang lengkut. Uba kumbang Elias no ke jing pule baningkam. Lan yo ya u dakaan. Joki ju baulang ubam kot. Namala junget. Bagi beri ki bayok kum kini ki jingpang, kidai ki bala syaktim mau belai, bagi kidai ki nampak. Nak bentau Jisu, umdai ubam koi, udai ubreu, haka jing kordet ke bakrau, haka jing long breu ke jabu, baru badan kam ya ke jing yarap. Ke jing kita jung Jisu, yau ni bapang yang lengkut, ke pelong yau Wuzgo to, umdai ubam dan dor, ne ubapok dor, ne ubasngil, ne unong pot. Kumba ke imlang ka salang ka pensnow ya ka penget ya kumta. Sa sisin pa, ke jingta jong Jisu ya ka pensnow ya kata ke jinglong ten rai habala tau ya. Haka hok ke jingkut bat ke jingba. Ula syembel, ula ubakor dor. Akmat jomulai. Ngitip ba kijing sitong ki bakraw tam hapdeng jongi. Kamdei na kajing pang kajing sitong. Henry na kajing bam sunyo ba kijing syakentat na kibay pat ki para beriu. Kam tam kito kibang ikmi lanti kiban soto yangi ba kiban yangi. Ngiyu iya kani saudong hagijik jongi kebaman nakasi. Tidon kibreu kiba hagijing pang bakajing longten men joki. Kila syak esa baki hap marway. Ngiyu yaki kun laki kena dan kibala kamsam laru. Kibawan naki yang kisem kibala jot kibala perah. Kiba snow ba umdan ba jaki, ki snow umdan ba kwa yaki, haka jing ka jongki. Ngiu yaki bril kiba dan kijing ana haki dekat met, ba kijing plot haki jing ojing perkat ka jongki. Kiba kimju dan benta haki jing ya kendulang jongi kum ka imlang ka salam, ngibu yaki syabar. Jangai nangi
Manimkan mau yaki. Ni don kam tame agani kapol kabamenta. Ya bun ki kun jongi kam tame ki samna. Ki bom Yoshu ka kam kajam. Ladaknya ki kam ki jam barokhat. Wat hake jing snow tlor men sim joki. Na tharai ki snow kum bakilong ki bom larkam kum ka senrum jokani ka jik im. Ni don apreng jongi kinong way baki sosnam. Ki bang impat la ban peniang. Namar ka jing apel jong ka jing long jad ben riu. Na ka bar ka jing apel jong ka ktien ka bang ikran. Ni na ki jaka ki bang iwan. Wat bon sin namar bangila skutu bakla yaki bangila priang ya kata ke jing hikai bakla bala hiar pateng na priang jogi nim dan jing ya dei baki wat bon sin ni thom yaki hakin habun ki hukum lada daki tien wat ki jing le jing kam jogi ba kham su si tam e kalong bangyu i yakani hala ki jong ki yeng kisan wala daw blela tao yang iya kajing bahadu kata-kata. Hendrai ni kuplu da kajing dugjong kajing klot breu kajogi. Wat gomta ha kajing long breu ko bat klot ka beluna lesi. Ni la ha kajing syarem. Ha kajing le jingkam ne kajing lin ki basneu. Wat ha ki yang kisem jongi ni sya nyopo, ni sya iben, ni sya penrem, ni sya penleran. Bat kadan kadai kemensi balaktat no yagi. Bat kajing bamsud nyoshu yangi halaka jong kaye gasan. Bat kumta kimi bon ki jen hapdeng jongi. Kin kum kini kijat jingkan tat kibangi baro ngimar akirukam baper. Haka jing ka jongi. Ka ya kajing mong kabanne slam ba lesi ngim yo jipen kiaru teng. Utawa syakan tat lapen mong ya ulalong ko ba IB hakatan rai do jong ka jinglong breu ka jong una ka jong ka kapulong ya una ya ka bar snowbom dan dosyo bo jabo bom biangsyo bom bitsyo ya ki baro bakani kapen mi ya kemensim bitar hapo jong u bakajing snok thang mensim bat hakum kita ki kep Yui bakanang roi susu ki rukom le apden jongi jokini ki balangi kentat na kajing ka jongi wat komta kanang penjot penstil ya kedur babaha ka bo blei la tau hakalong breu man breu jongi dina kata kadau ladangi kmi yit baha yala ka jong kajing ko balakhat ka tin ka jong blei yang i mentagasni Orang tongin pendan buram yublay da kajing jongi nagasidi jong Paulus ladangi Shem bah kajing jongi ngidang dan kani kajing kentat kajing bam sudnyo kajing bam kuslaishu yala ki para breu neibat ki ba in ki ba thon na pren jongi mangi kentat yaki kade kadak kabatik kena ba kambit ban kambiang hapo jongi hi Namara bangi le kumta. Kai ka bangi perkhat sapang kiwei. Ni perkhat kum nei kum bakilong. Hendrai kum bangi ngilong. Tok blei la thau ha ka jinglong bakapang yang i iwei peiwei kum bangilong. Simbaro kisi Yeah.
bat ka jing pen im yangi. Haman la ka por bat ka jaka, bat ai ngu yami, ko kan rat, ko kpa bakor, ko blay badan bor bat bam jukot. Namar mela it kata ya ka perthai, baha ka ji isen ei jame, mela pa syangi ya unong sespa. Da ka ba memon ba unlong kum mangi haki ei baro lat no kapo. Kenang ba men e hangi ya kata ka ba mela e halau kon. Ubada ka jingko ngu jaku ula penyo biang hagi ya ka jingai ei jame. Ya ki ba ngila do no da kapo jong ka jing bam kongo. Bat kumta ko kan ra ringkat bat baro kiang ngel bat kirukut. Nyai ngu yame kat bangi penbena da kajing kemen. Namar mauhi hakame bala aiti no yau ula shem yau pu. Bada ka baai ngu yame ula duai kerku. Ula akdia bat ula a yau halaki senran uong. Toshin batobam nakane pi baro. Namar kandi kalong kamet jonga yakaba NIT nakabenta jongpi. Tun penjana yengi balong kacing terwa bam cukud hame. Nambang inyo ya kanang pateng lembet kibela jit jome kerpange renggar bet kamaria te suti bakui kapmi jongle renggar bet Joseph bakui ukurim jongka lembet ki apostol bakui bet ki martir bakra buram uklaret bakui renggar bet ki kuit baro haki bangi shania banyo jinia rap naga jinya selam baklam kujung ki akmar chome. Ngegar pahat kutrai. Tuai baune ujing kenyai cipan ya sok tungi un penroi ka sok kasan bat ya cipan im ya ka berthei baro kawe. To sok apan penskem ha kecingit perkecing ye jaga balang perkrim hangni hasla berthei. Rakat Parish jome Francis upam ko jangi bat o Victor Bishop jangi kakan hon ki Bishop kilondok baro bat upat baro yau ba mero penlok ujong ni tos ngak ye kijing tuai jong kane kayin kasem kaba mero khot banyarum lang hakmat jangi ko pabis bol Akji snei jome tolum lang harade yaki khon jome baro kibala sapriang satlang kaperthei. Ya kihmen kipara jongi chenrang mat kenthei kibala khlar no badi kito baro kibala pensu bhai me shwab kin khlar nagane gajingiem do pediang yaki dagajingie chakahima jongi hangta ngikermen bandon badban ya hullang da puram jongi da kres utrai jongi da ba me these ya kaperthei ya baro kijingha. Bonang bro chuglay akmi utaw bakin no yaki pop jong ka portray so kito yaki bala khot shaka jing khawai bonang bro
Enero nunggu manlakapon. Kabrom haupa menhaupun ham sim pun. Kemudian gading pernah, gading jong gading pernah kita sebut. Kalvari, pekali kapor, punya pusan, bakal jemut, ya kan dia dunia jeni, kami kenal, ya kata kita kita mungkin bergrup, Exodus kita. layan lingba shnong ngajongi lagaba sundram lang yu jisu bayan ya kane shnong ha kane kasngi nyai de buram kana yo try jisu har sacrament bakhoy inget scam bakane ke jing sundram ke jongu yani lane ke jing sundram ke jongi yu kalawan ra ke jing terku am tang yani
anda yakin kisam hakne kesnong bat kito baro ki banget ha kajingdon kajamu Yohanes real life san te gilang kokenra to ai hangi yoni ku ba ai jingem Jisu long ngalong ukpu kajingem utau bawan syanga unam tengan padutau banget hanga unom siang lanu Ujon Mary Vianney Bakoy Ubadai Ruway ni kinongda jang kuway ka CMC hakani ka Parish Haba ulit banmani ya ka sacrament uang Ngabret yaladi hatray jang kataban nakal kumuksaw Ubag wan dem hakmat jang utray lajang Nangta uang syusyuk Amdan ni ay kabakang kraw kong ka Ïukharis Lada don ke ay kabakang kordor ban iya ka Ïukharis Ublay unjindala ay hangi Dekat nung ilaw kipadan bok Hagan ni kapor ngidon hakmat Ka sacrament bakoy Ibadai ujisu hi U Francis de Sales bakoy uang Habang Hibdiang iya ka Ïukharis Hibdiang iya ujisu Lukran matu syapang gajingim mensem gajangpi Pech chan yahu dah mensem jangpi Ubadon matpi na kabenta gajing kemen gajangpi To khot sobha yahu dah gajing syadham Tementang ni ngidon nakmat ke sacrament Ngibuat ya kini ikentien John Francis de Sales bakoy Ubakentu Da gajing im lajong hi Haba ulay hakmat ka sacrament bakoy Tengiru niyo kani kakabu Tengi kot sumubha ya utray Jisu Ha gajing im gajangi Ha gajing mo jember kata gadolo gajangi Da gajing syudhem bat gajing gay Pohimen ki prawe Pogna itiru ya kaporte barakaway Dari Amerika, Europe, Afrika, Middle East, China, Russia Barakari minda porte kadang katuma Jimbang suk
Kongin IT ya ka pute barok kawe. Sau pon du jing IT ka pute ya ka dunu bakui tam Yesu. Barok koi. Ko Yesu batian tam. Dan sus pa gede ka mungkin. Tokmi yangi badan krop dan bersama hak mahal jeme. Ile jeme. Dalam sien hak kau yang bakla. Ini plan me. Gede jemu. Kau lagi nak masa terkari. Bisa mencuci ini melalui yang bersama melalui dengan baik dalam dunia kita itu. Ïukharis bakut pintu pinggir barakoi. Tayangi dadati. Ini doa berpindah bro malakapor, kabro mawpat madukun maminsi makui. Ini doa berpindah bro malakapor, kabro mawpat madukun maminsi makui.